Assalomu alaykum do'stlar. Hyper'ga hozirda registratsiya bo'ldim. kingstonmall.com degan sayt ekan. Bunda birinchi registratsiya bo'lganda $24 menga bonus qatori berildi. Hozir VIP tariflarini ko'ramiz. Bu yoqda VIP tarifi $30 ekan. Значит, 24 bo'lganda $6 solib kunni $2 ishlaganga bo'ladi ekan. Andan keyingi tarifinde $12 chiqaruga bo'ladi ekan. Andan keyin tariflardagi o'sa boshlaydi. $6 solish uchun biz bu yerda depozit deganni bosamiz. Bu adresni kopyalaymiz dag'i. Shu adresga qo'ytiramiz. Qo'ytirgandan keyin bu recharge completed deganni bosamiz. Bosgandan keyin bizden tarifimiz nega VIP 1 tarifini avtomatik almashadi. Bu jog'i 24 boydan turadi. $6'imizda VIP tarifini sotib olganimiz uchun olib qo'ydi. Именно go to finish deganni bosib, alg'achqi zadaniyani atqaramiz. Bir zadaniya atqaratganmiz VIP 1 tarifinde. O'shanda emne bo'lib qoldi? 0% dollarli ishlagan bo'lib qolamizmi? Tak, dag'i bir zadaniya qarab ko'raychi. Yo'q, tilakka qarshi birli zadaniya atqaratganmiz. Nol жерде переводчикти колдонойын. Күнүмдүк пайда $2 деп турат да, бирок биз $1 пайда таптык окшойт. Азыр биз могу жерде баскычты басып көрөлү. Ооба. Биздин тарифибиз Азыр экранды bir апдейт еттим. Кайра bir жасап көрөлүчү. Мынакей. Так, VIP 1. Эми чыкты окшойт. Жана чамасы биз VIP 0'дун немесин аткарып алдыкпы дейм да, заданиясын. Андан кийин биздин балансты текшерели. Эми 32.01 болуп калды. Демек, депозит салгандан мурун VIP 0'дун заданиясын аткарып алыш керек экен. VIP 0'ду $0% иштеткенбиз да. Эми бул жерден акчабызды чыгарып көрөлү. Так, 2.1 дейбиз. Бу жерге Tron адрес алып келебиз. Мынакей Tron адресин алып келдим. Эми бул confirm басабыз. Биздин балансыбыз 0 болуп калды. Демек, түшкүчө бул жерде реферальный ссылка алсак болот. Бул жерде копиялап реферальный ссылкабызды ала алабыз. Балансыбыз кайра $30 болуп калды. Берген бонус эле турат. Берген бонусун чыгара албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз. Ал жөн эле для красота деп койсок дагы туура болчудай. Турат да, жөн элечи. Азыр биздин чыгарган акчабыз мына жакта турат. Негизи жанагы мына $2.11 чыгарганыбыз. Эми кошелек текшерейик. Мынакей Binance'га чыгардым эле. Binance'га дагы келип түштү акчасы.